today we are immunizing against polio. Against what? Ehuruuru yo kusirika abana bari hansi y'imyaka 5 oburwaire bwa muhinya ninga polio eyigwirweho kandi omuhurureji no kutamburenjwa hanju kwetorora district yona. Amagombora gitgona rizoba gatandika twatandikiraho ntiza kuba ntiza hanju ejo handijo kandi mu LCS mu byare bitukushanga ngo harimo amashomero na twatandika n'amashomero mbwiro bwakasheshe kugira ngo tutakateganisibwa narishi tutateganisa abana abo kuba nitureba na PLE erionejo mu biro byaza kwije. Ehurureji neyo kuhendere 10 byo kwezoku kandi abazire bashabiro kujetabamo. Abazira barikwebuza aha bwenji turiyo ntugakantuhereza abantu mbazo gwa polio kandi batwirene batunga. Government nekira kutayintekateka yo kuboostinga ekikweta booster doses kurebeka ngo abana aba babasa kutunga extra protection narishi tingo mokuna kuteka mu nyankore extra protection kurebeka ngo abana aba bagira obukume bukumara mu magara gabo. Mbwena ejino booster dose umwana kwa kubabire yatungire no garuko mureta during this period ya campaign atunga. Kwena ngwe hururejera bemuje buri muntu wena yashabo kujejumbirwamo. Obabambera omushomero obabambera hachachi obabamshango mukatare so baheza kumuma ne bamumakinga akara kahera akachaka shangeka kine yaba abana tabafuna mubazi inzu yamakingwa abana bakora ki baba nice. Abana barukike mutware 5 kashanjo na runana nibo bari kuza kusirukwa omuhurureji. Gasha kwa Timothy Mushabe omuri Ibanda.